Hashama akkam jirtu naga keessani jirra jenne baga nagaan dhuftan maal nuuf iddee dhuftee jettan waalee fi obboleessi maal dalagaa jirani akka mana kiraa fakkaatanii moo walumaan ilaalla jechuudha ni deebina. Hoolaan qabnu deemi nuuru fasanti gannanna bishaan rufatti nama dimbarii irratti maali jara nagee kireeffattu jaanjoo tan galchema waan shi akkamii waan malaali achitti naquufi booyi keessatti naquufi kani asitti olitti qabne malee asitti naquufi miti kun cimmisaa bishaanitii miti bee laakin taa'u booyi achi gadi baasi gibbiidhaan alatti jissi ala baasee maali uudhan nallee jiru bishaan gibbii keessatti hin jiguu ala baas ta'e fuudhi sirii laakin ulfaatu fuudhi harka lamaan fuudhi hojii jibbalala achi fuudhiti isuma xiqqaasan jissi kana guddaa dhiisi isumaati fidde san kan hin jissu ijoolleen lakkaan fayyadu bishaan qoshaashan maalin goona karra baniiti karraan alatti gibbiin alatti gadi naqe yaa rabbi kun namitti akkamiiti kan manatti nu galte namitti hojiin jaalan namitti achitti hin naqin jisite alumatti maaliif jisite alatti gibbii nu ajaa'ichuuf gibbiitti nu galte kaa inni keenya fides lakki keenya rabbi maalika kireeffattu hattu manatti galfannee ilaata maal godhaarta ammoo maal gochaarta gali bakka adeem lammata bishaan achitti hin jigu immoo bakka adeem maalan lakki bunaa miti qimamii hoitantu machaara kottu meena jinaatu mamu maal barbaadde maali buna ati fooliidhaan fuutee deemta sagalee bunaa dhageechi bakka anuma deemta akkuma viidiyoo argitan viidiyoo irratti inni mana qabatee mana ishii keessa taa'a inni immoo akka nama mana san kireeffatee mana kiraa ta'e dalagan yogguu inni bishaan gannaqe yogguu inni waa gannaqe nurratti gadi naqinii harki mana nyaata ijoollee bishaan nurratti gadi naqinii fakkeenyaaf wanti jarri hojjate kun maal isinitti fakkaata isin yoo daawwattan yookaan yoo ilaaltan fakkeenya akkamiiti maal agarsiisan viidiyoo tokko yeroon daawwannu namni suni maal dalagaa jira maal godhaa jira yookaan maal hojjechaa jira jennee gaqqabne ilaallee beekna hin beeknu amma akka jarri dalagaa jiranitti maal jaanseetu maal jedhanii yogguunni bishaan gannaqe yogguunni achi socho'e yogguunni as socho'e yogguu jarri buna dhaabbate maal jedhe bakka tokkotti kana kofalchiise maali bishaan eessatti gannaqanna ala bahi hulaa bani ala bahi alaan alatti gannaqi jettiin fakkeenya warra mana kiraa taa'anii mana ofii osoo hin ta'in mana ombaa taa'an fakkeenya san agarsiisaa jiran viidiyoo jarri hojjete keessatti xiinxallaatii gadi qabaa ilaala barnoota irraa barattaa waa hedduu irraa hubatta jechuudha viidiyoo tokko yoo ilaaltu namoonni tokko calliseetumaan kolfaaf jedheetumaan ilaalee darba jechuudha viidiyoon sun maal guduunfatee qaba maaltu keessa jira maal irraa baratta maal irraa ilaalta
akkasitti ilaaluu qabda jechuudha. Lammataa buna akaawwate jarri buna danfisatte dhaqe. Ijoolle nagaa akkam maali maa dhufte maal barbaadda jedhanii buna fooliin natti dha'ee buna dhuguu dhufee jeen. Achitti maaltu natti dhagayame yeroon viidiyoo jaraa san daawwadhu waattu natti dhagayame. Duraan nuti iddoo dalagaa dalagnutti warri gibbii irraa kireeffannee nyaata addaa ittoo dalagatu buddeena tolfatan. Maal jedhaan achi dhaqee yeroon jara buddeena tolfachuudha nu dalagaa oollaa eelee baafachuuf hin dandeenyu. Maal jedha osoo dhaqeetiin amma buddeena isaanii kana fudhadhee osoo naa kennanii kan jedhu osoo waamii an barbaadin buddeena san fudhachuuf jecha qe'ee isaanii dhaqa. Isaan bira dhaqa jechuudha. Garuu waa hundi ni darba. Kanaaf ima darban. Kanaaf fakkeenya jarri amma jarri viidiyoo dalage kana keessatti yeroon inni dhaqe ati ilaalumaa bunni sitti dhayaa buna akaame buna dhaabbamaa jiru dhageeffattee fuunfattee kan deemtuuf jedhaniin jechuudha. ሰላም እንዴት ናችሁ? ቪዲዮውን ዘለቅኩት እኮ በአማርኛ ሳልነግራችሁ። እንግዲህ ቪዲዮውን እንደተመለከታችሁት ቪዲዮ የሚያሳየው ክራይ ቤት ነው። ክራይ ሆነን የተከራየ ግቢ ሆና ወይ እዛ አትድፋ ወይ እዚያ አታስጣ ወይ እዚያ አታስቀምጭ ወይ እዛ አትስቀል እንደዚያ አታድርጊ በማለት ይሄን ቪዲዮ የሰሩት ማለት ነው። ከዚህ የምንመለከት አንዱን ቪዲዮ ስናይ አንዳንዶቻችን ቪዲዮ ጅማሬውን ብቻ አይተን የሚያስቅ ነገር ሊኖር ይችላል። አይደለም ውስጥ ገብተን ከአንድ ቪዲዮ ስንመለከት ቪዲዮ የሆነ ነገር ስናይ ማለት ነው ከዛ ውስጥ ምንድነው የትኛው መጥፎ ነው የትኛው ጥሩ ነው የሚል ለይተን አናይም እና ለይተን አናቅም አይደለም። አሁን እነሱ በሰሩ ቪዲዮ ውስጥ እንዳዳመጥኩና እንዳየሁት የሚሉት እሱ ውሃ ሲደፋ ግቢ ውስጥ ውሃ ለምን ተደፋ እዚህ ጋር ቆሻሻ ለምን ተደፋ ከግቢ ውጭ ውጣና እዛ ድፋ እዚህ ጋር ተድፋ ምን ችግር አለ? ለአታክልት ይሆናል እኮ ውሃ ነው የቃጣቢ ነው ለአታክልት ይሆናል ትኩስ አይደለም ይለዋል። በል ቆሻሻውን ከነግቢ አትድፋብን ሂድ ውጭ ውጣና እዛ ድፋ አለችው። አያችሁ ከዚህ ላይ የምትማሩ እነሱ ብዙ እያስተማሩትን ያሉት አሪፍ ስራ ነው እየሰሩ ያለው ደስ ይላል። ድጋሚ ሁለተኛ ደግሞ ቡና አፈሉ እነሱ ቡና አፈሉ ቡና እየጠጡ ነው። ቡና በተፈላ እቤት ሄደ። ልክ እቤት ሲሄድ ልክ ቤታቸው ሲሄድ ምንድነው እንዴ ለማጣ ምን ፈለክ የፈለክ ነገር አለ እንዴ አሉት። አከራይ ናቸው አሳቸው የፈለክ ነገር አለ? አይ ቡና ሲሸትብኝ ነው የመጣሁት አለ። እንደወት ቡና አንተ በየሰዓቱ ነው እንደሚሸትህ ሄድ ወደዛ የለም ቡና በሚላ ምነው ቡና አንተ በደቂቃ የሚሸት ቡና በሸተተ ብር ወጣ የምትመጣው አሉት። እንኳንም ሸተተና ጠጣላለም። ይሄ እንደዚህ አይነት እየሰሩት ያሉን አሪፍ ትምህርት ነው እየሰሩ ያሉት። በጣም ደስ ይላል። ቪዲዮአችሁን እንዳያችሁት ሙሉ ለሙሉ አይደለም ሙሉ ለሙሉ ገብቶ ቋንቋን የሚሰማ ሰው ማየት ይችላል ላችኋለሁ። ስለዚህ ማለት ነው ከአንዱ ቪዲዮ አንዱ ምን እንደምንማር እኔ ከዚህ ላይ የተማርኩት ተከራይ ሆነሽ ምን እንደሚያጋጥምሽ እንደራስ ሻቶኝ እንደፈለግሽ ማይሆን የሚባል ነው ቪዲዮ የሰሩ ማለት ነው። ከዚህ ላይ እንደተመለከት ነው እንደራስ ነው የሚሆነው የሰው ነው እና የሰው ነገር ላይ እስካለ ድረስ በፍራቻ እንደ ፍላጎት እንደዛ ለመኖራችን ሁላችንም ከሀገራችንም ሰደን ከሰው ሀገር ላይ ብዙ ቦታ የምንሄዱ ለምንድን ነው እንግዲህ ከዚህ ከመላቀቅ የራሳችን ነገር ለማድረግ ነው ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ማለት ነው። ለዛ ነው እና በሰሩት ቪዲዮ የተመለከትኩትን እኔ ይሄንን ነው ማለት ነው ደግና ክፉን ማለት ነው እላችኋለሁ።
Egaa akkana isinin jaa obboleen kiyya asirraa wanti baranne isa kana fakkaata badaaf gaarii fakkeenya jarri akka hojjetaa jiranu asumaanuu egaa walee teenya viidiyoo bareedaa hojjechaa jirta fakkeenyaaf warra mana gibbii namaa kennanii ijoolleen keenya namoonni keenya keessa jiraachaa jiru hangam akka rakkataa jiraatan inni gibbii keessatti kireeffate sun akka fedhe bishaan gannaqee akka fedhe godhee akka fedhe hafee akka fedhe deemuu hin danda'u jechuudha. Argitanii barnoota asirraa baranne tokko hedduun bareedaadha. Viidiyoo keessan haaluma kanaan itti fufaa har'a tokko osoo hin taane diraamallee jalqabdanii tan dhiiftanii asumaan itti nuuf fufaa isin jedha obboleen tiyya galatoomaa ani mishaadha namoonni manaaf haaraa taatanii subscribe gochaa share taasisaa gara mana keenyaa dabalamaadha viidiyoo isiniif dhufu darbes ta'u ni dhageeffattanii wanta bareedaa wanta gaariidha. Viidiyoo keenya bal'inaan itti bahuuf immoo yeroo irraa kan ka'edha. Hanqina sababa kanaaniif of duubatti harkifate jechuudha. Isiniin jedha nagaan tura viidiyoo isinitti dhiyeessu.